Reći ću ti, ali samo zato što odgovor na ovo pitanje egzistira negde duboko u podrumima tvog mozga. Odnosno, znam da ćeš, kad ti sad to budem odgovorio, ostati bez reči, ali ne kao čovjek koji je mnogo iznenađen, nego kao čovjek koji je čuo potvrdu zaključaka svojih razmišljanja. Pa dakle da rekapituliramo zakon razvoja vrsta na planeti. Svaka planeta na kojoj ima života je planeta sa svojim kapitalom informacija i znanja. Bilo da ta znanja planeta drži u svom magnetnom polju, u svojim mineralima ili u svojim vodama, okeanima. Kad je jedna zmija, na primjer, poželjela 2 šuplja zuba kojih su koreni u kesicama sa otrovom, informaciono polje planete je to zapamtilo. Kad se mnogo takvih želja, mnogo zmija nakupi u informacionom polju planete, to postane nalog za rekonstrukciju vrste. Informaciono polje planete ima sklop konkretne vrste u svom arhivu i to stoji kao elektromagnetski zapis genetskog koda zmije, odnosno onog što stoji u klici zmijskog jajeta. Kad bi zmije sad htjele i po jednu bolju, kao što ih škorpioni imaju, dobile bi i to, ali samo ako bi ta korekcija dobila dozvolu supervizora, odnosno overenu dozvolu totalnog stanja stvari na planeti. Jer zaista svaka vrsta dobije ono što je može koristiti, ali samo dotle dok ne postane previše opasna na sceni na kojoj se treba razviti sebe svjesno biće. Tu supervizor kaže zmijama: dosta su vam 2 šuplja zuba, još da imate i bolju na rep kao škorpioni, bilo bi vam mnogo, a ni za što. Zamisli ti sad šta bi bilo kad bi hijene počele da žele krila. Kome bi i zašta valjale leteće hijene? Ako bi leteće hijene postale dominantna vrsta na ovoj planeti, planetu bismo mi morali preorati kao što su je reptiloidni preorali zbog dinosaurusa. U onom projektu reptiloidnih nije supervizor bio zakazao, nego su vrste postale zadovoljne. Mi pretpostavljamo da će u ovom našem projektu supervizor imati šta da radi, odnosno da će dobro, kojeg u onom projektu nije ni bilo, jer je bilo samo životinjskog egzistiranja, postati faktor promjena ka dominaciji božanske svjesnosti. Ipak i mi ćemo na ovoj planeti uništiti sve živo na kopnima, ako ljudi ostanu glupi kao što su glupi sada. Dominantna su vrsta, a moralno tapkaju u mestu milionima godina već. Recimo da nikom i ne treba večan život, ali kome treba zloba i zlotvornost? Dobrom zlo ne treba. A pošto je zlo propadljivo samo po sebi, zašto da ga mi ne uništimo u korenu, ako ono ne dozvoljava da dobrota postane dominantna na planeti? Istumbamo planetu kako su to reptiloidni uradili i pustimo ovdje neke treće iz svemira da počnu sa novim projektom sejanja vrsta do nivoa jedne koja je vrsta najvišeg intelektualnog dometa. Blaženstvo u svjesnosti sebe i potpunog smisla u potpuno telo. Tamo si negdje na početku pomenuo i menstruaciju. Ako neka vrsta postane besmrtna, može postići i to da njihove žene imaju ovulacije svake 100. godine, na primjer, a ne svaka 28 dana. Umjesto 300 do 400 hiljada jajašaca imalo bi samo 3 do 4 hiljada.